MeghalayaPost.news. Hakawin na Jingim busngsi ha Nongstoin wei breu belatip kerteng kumu S Kumar arfa arsenam ka kerta na Jharkhand badu badeiru Nongbud jangkawi ka Trok ula khlat no hasan hadien ba ka Trok ba ubod kala kala hakawin na gijaka bolong riat hapo ka snong riviang ha West Hills district katkam ka khubon ni pulit ka West Hills laong ba ka te jingja kala ja ha ka janmiet ka pratrik banai nailar arjar opsau ha ka por lai buje janmiet Bat kelong bagate ka Trok ke badan yun number kali JH North South AB Iwaisan North Lai kabrang wan na West Bengal nagajingtmu balik cakar khana sainar haribiang hendai maria poy hakati caka balong riat kelahap no syariat lo ongru bahak ni jingjau tu Nongbud Trok lo Shah Haduh bola angam chopo kati tat Haduh bu nakhlat no asyan lo ongru bakal syempor banyak sei gamet jungu hendai lingba kejingwan ajing erap keterat fire and emergency service tangkat tu kat ni kenta lala ban sei no e gamet besakut agapor kumba nyobuji demien kat bayu nongnya jong ketika Trok la penkit no marmar caka ajing semar na gamenta banjo ikilat jing semar bagerki MeghalayaPost.news.